Ini kali keberapa kamu ikut lomba tahfiz di radio? Kali kedua ya, Masya Allah ya, sudah pengalaman. Nah, ya mic-nya gitu ya, boleh ya? Iya, dekat ya, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita mulai untuk anak kami Safatul Hilmi dari Abu Musa, Pondok Pesantren Tahfidz Abu Musa Al-Asy'ari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Ya, alhamdulillah. Soal kedua, dengar nak. At-talaqu marratan. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليكم
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Alhamdulillah. Soal ketiga, soal terakhir. Karena baik. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuntas 3 soal. Dan gimana komentar Dewan Juri Pak Ustadz Raffi Munir? Ya alhamdulillah ya bagus tampil, cuman ada berapa
Yang tadi keliru ya, sampai ada berapa kali bel ya nak ya. Nah, bacaannya tenang, kemudian coba nanti belajar sama gurunya lagi tempat wakaf ibtidaknya ya. Nah, seperti tadi ataitumuhunna ya. Jadi jangan di situ mengulangnya. Miniman antakhudhu mimma ataitumuhunna syai'a ya. Nah, di situ. Kemudian tadi sebenarnya dia hafal ini, cuman dipaksakan napasnya ini. In dhanna an yuqi. Nah, salah, akhirnya yuqima kan. Kalau nggak sanggup seperti tadi sebenarnya ya ayyataraja'a in dhanna, aman kan. Tadi waktu diulang kan udah betul kan. Nah, itu tadi dipaksakan sehingga tidak sampai ke wakaf salah bacaan kan. Nah, itu nggak boleh terjadi seperti itu. Yuqi padahal yuqima kan. Kemudian tadi mengulang fil akhirati hasanah padahal ada wa di depannya kan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah. Ngulang lagi wa fil akhirati hasanah. Nah, kenapa wanya ditinggalkan? Ya. Nah, itu model seperti itu diperhatikan ya. Nah, baik, sekira sudah bagus. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz Rafi. Berikutnya Pak Ustadz Yudi Maha gimana? Ya, baik, alhamdulillah. Hafalannya tuntas, lancar ya, walaupun tadi ada bel ya. Mungkin karena ada kalimat yang mirip dengan lain, ayat yang mirip dengan yang lain. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu. Kemudian di depannya ada rabbana atina fid dunya hasanah ya, tadi kena di situ bel ya. Untuk Safwatul Hilmi ke depan ayat-ayat yang seperti ini sesering mungkin dimurajaah ya. Sesering mungkin untuk diulang supaya jangan lari ke kalimat yang lain. Kemudian tadi ada satu kali mengulang pada kalimat yang sama. Dalam lomba itu tetap penilaian ya, tetap ada penilaiannya. Tadi misalnya fa in khiftum diulang lagi 2 kali tadi ya. Ada tadi diulang itu. Harusnya kita siap-siap kalau memang belum siap napas, tarik dulu napasnya baru dibaca ya. Tadi ada sekali itu berulang ya. Ke depan perbaiki lagi ya. Baik, insyaallah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ananda Safwatul Hilmi ya dari Pondok Pesantren Abu Musa.